Jak i u celej Srbiji podobno hlasali i Keresturci, takže sprem perších rezultátoch u Keresture včera najvecej hlasy 751 dostala listina koalícii na čole so Srbsku naprednú stránku i jej nositeľom Aleksandrom Vučičom. Na druhým meste po číslu hlasoch koalícia kolo Novej demokratskej stránky Borisa Tadiča i Ligy socialdemokratov Vojvodiny so 407 hlasami a na tretím meste listina demokratskej stránky Dragana Đilasa, ktorá dostala 193 hlasy. Po číslu dostatých hlasoch štvrtá koalícia kolo socialističnej partii Srbiji so 179 hlasami, piata liberálno-demokratská partia so 82 hlasami a šestá listina demokratskej stránky Srbiji Vojislava Koštunici so 61 hlasom. Hevti druhý listiny dostali od 40 hlasita na menej. A interesantné, že krem listiny Patriotský front dr. Borislav Pelevič, šítski listiny u Keresture dostali da jeden hlas. I u celej Kulskej opštiny pobedzeli naprednjaki, poneže dostali skoro 49 zo 100 hlasoch, a u opštini na Veberanki včera vyšli 54,83% z upisaných do vybratského spisku. U Keresture včera hlasali 1957 Keresturci, co 48,16% zo 4063 upisaných do vybratského spisku a hlasalo še na 4 vybratských mestoch.